Thutha wa Thibitari wa St Peter Orthopedic gukorwo hingitwo kwa ihinda rĩa mweri ũmwe, igoti rĩa mirimani riu niriathanite Thibitari uyu hingurwo na guthi na mbere na wira thutha waguo gutwirio na gukorwo tari na mahitia. Thibitari wahingirwo ni Minista wa UGIMA wa MWERI Susan NAKHUMICHA ugikwirwo gukuruhanio na ngukumio ya kigina kia NHIF. Twari na makiria arwaru 170 wodi na aria angi mari outpatient guka kuonwo no kuri aria mokaga physiotherapy. Koguo reke tuge arwaru aria maybe that muthenya ucio twahingaga ni kwari makiria arwaru 500 aria mahitukagira guku. Urugamiriri wa Thibitari uyu ugite ni urabanga guthitanga minista uyu ni kwaga kurumirira makinya maria mafatie kurumirirwo niguo kuhinga Thibitari o wothe. MAKIUGA ni mathiete hadhara nene kuma riria Thibitari uyu wahingirwo, kwa sababu hata kama tungekuwa na makosa kwenye katiba yetu ya nchi yetu ya Kenya, uwezi kufanyiwa thulma kama hujasikilizwa. Hamwe na uguo, wakili wa Thibitari ukarugumbugo ne ugite ni marageria gukinyira family cia arwaru aria marutururirwo itanda-ini na amwe yao mari hatikaini na magikwa ni kwaga urigiti wa naihenya, na riu family ciao ni ciugite ni iratacukia ikinya ria watho niguo gwetha kihoto kia endwa ao. Nitugucoka igoti-ini to claim damages tondu closure yo ni irigo na nitutete bia nyingi muno, no nginya tucoke igoti-ini tote gwitia hathara iyo. Mgonjwa akihitaji huduma ya NHIF, hatuwezi fanyia mgonjwa chochote mpaka NHIF wafanye pre-authorization. Kuna mgonjwa alifurushwa hapa akiwa ICU na yule mgonjwa aliweza kufariki. Kwa hivyo unajua pia tukiendelea hivi pia tutaanza kuulizana maswali, hiyo makosa itaenda kwa nani? Ona kuri uguo kuhingurwo wa Thibitari ni kwamukiritwo na gikeno ni arwaru aria mathia Thibitari uyu guku makiuga ni magikite gwa kahinda kau Thibitari uyu urari muhinge. Uyu ni ndemuneku na guku na njukite guku therapy na gutire Thibitari wathi Kenya tano wari raini wathi Kenya biro wari raini wathi kura konge guothe no maraini andu mauma Kenya ngima. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Batia.